Namar kajing bitar ya kajing le jo kena penyat jong ka Meghalaya Rural Bank apor yang du kit khot jong ka sengki isu motion road circle haka kha pratarik mata ubnai kila le ban khang talano ya kani ka bang begini kajing le ka jongki halor ka pisa ka bedei bakal ka show di pajba ya ka letep kom ka SPMGG nagalang kini lam jaga seng le thu bakle kandu ya regional manager haka ni kipnai ke dep akabau la kular ban sino ya ni ka pisa ndai hadu menta simla siu satya din ka dawn nagalang jaga seng kem ban si ban khang talano Shua ye kani ka bang. Kalian jongka isu mau suruh sekam mentah sini ke kapatrik netum nila yo ban khang ya kami Meghalaya Rural Bank Gyeongdo branch but kum kejing penkenau but kadau ka penong ini balai ni haban khang ye ka ban kalong namar ka jing shaot yang di pisah jo ki rupat ba ha keteng jo ka life insurance but hadin ba nila yo complain nila yo bani pendu yo regional manager hangte hapo nostoi ban kaliang junguru ulang dan kubur ba oi kadon sisa kejing syawat ya ka isa neki akaun jo kiru pai ba ban ulat kularu sangi ki nongilam jong seng ba refund ya ka pisa hapo sibenai ndai hadu menta menni na kaliang jong kaban kampat refund dai halam tak kenore ba kaseng kampan se ba hapan sim dan ni ka senjam ba ka ju por ni buru kejing maham ya ka Meghalaya Rural Bank ba kadewan refund nak yang bisa hati akaun jong kiri ba lam punta nagal yang jong seng ni hapan simpat dikiwai ba isjam ti ba kampung susu nagal yang jong seng ni buru kejing tepat yang kiri ba bakin yasa ba ya trai rengkat kenang ba mila ban pendujai ya kum kini ki skam ni kam snim ti ba wanjia ko kadong thai jongi